Koborni katabi chorang ko prachingna. East Khasi Hills ni Deputy Commissioner Tauri Bank Pakul Britariko Gega me chakaparangko Gorangen. Meghalaya ni ICFAI University Kangchangna First Research Journal ICFAI Meghalaya Journal of Innovation Management and Technology ko abachengatangaha. Animal Husbandry aro Veterinary ni Minister aro South Shillong ni MLA Sanbor Shulai da alsal ni bako labano dongpa yudo ogatal rike ongpa Municipal Market ko oprake onanga. Jowai Constituency Block ni ngo SSLC aro HSLC ni porika rango so chet punga person man gapa sak so kulgrix ku chatro chatri rangna wailat miki shala mandirani ko takanga da au chugum gapa khobrang ko paragat khana gi egami chagaparang uamangni gi man gapa misu samjakrang ko khomia damo phalana ngani na niknikani rang ko matningani gemen East Khasi Hills ni Deputy Commissioner Tauri Bank gapa khulgri thariko ya plak ni gemen chanchirumna gata gi egami chagaparang baksa thomani ko ngatanggen Hill Farmers Union ni General Secretary Alphon Bert Carcenteo ya thomani ko ngatangna Tik Kanganiara East Khasi Hills District ni Maukenreu Block ni ngo dongpa song ni gi egame chagaparang ni uamang ni mangpa kubi ko gari bolgani yora bainba Shillong umandirang na indin swale onangani ko nakani jaman Tik Kangaha iniagananga ha uamang ni indin kubi ko swale onangani ara kubi ni dam ko agre kumiani gemen gisek suk ungijani ko mesok na gata onga chungoni ko kobi breg parang kg ogong gni brain ba yodo babara bazar o kg o chibunga bakol group pas khainga ni Carcenteo agana ha Meghalaya ni ICFAI Universities Kangchangna First Research Journal ICFAI Meghalaya Journal of Innovation Management and Technology ko abachinga tanga ha Ndake University Salgatamna National Seminar ko ba watanga jiyon researchers rang skigaparang chatro chatri rang aro India asongni damchigni asongranguni professional rang bakranga ha jiyon uamang antangtangni amsandi uyani masiani men agananga ha ya journal ko gemukkan gamna nanggija ending ninagata manayen ya platform o journal rang poras kianio bak manchap kepa technology innovation aro wa dakpa apsan subject rang nigamen publish kanggen ya seminaro artificial intelligence AI financial technology digital banking influencer marketing sustainability rang nigamen chanchirmani ko takanga ha unbaksana best research paper rangna award rangkoba onanga ha Meghalaya uni national eligibility cum entrance test NEET UG Hajal Gini Kolgrikto ko Sega Parangoni Sak Hajal Sa Rachajok Sot Punga Chet candidate rang qualify ongangani ko National Testing Agency NTA ni gata parakat kepa data o nikna gata manaha adokoni Sak Hajal Bri Rachasa Sotet Katam candidate rang exam ko sena atangtang ni bimurang ko segata ha Jioni Sak Hajal Gatam Sotpri Sak Hajal Gatam Rachabri Kolgrikpunga candidate rang exam rang ko sianga ha Riangapa Bulsio Sak Hajal Sa Richardok Sochet Sa candidate rang qualify onga hachim indi baya Bulsi Sak Kolgr Katam ni gata khumi rukaha ya Bulsi Meghalaya uni qualify ongang parang bangbata rangan me sarang ongbata asong gemekoni lak chisuku Hajal Soskusku Richachet Sosku bunga exam segapa candidate ranguni lak chisa Hajal Kolgriksa Richard Sa Sochet bunga candidate rang qualify onga ha India asong gemeko NEET UG Hajal Gini Kolgrikto Porikana register kagaparang chugumek lak Hajal Kolgrikani lak Kolgrikani Hajal Sosnisku Richasni Sot Brigatam candidate rang onga NEET UG ara medical ni abao Porainas keparang na Porika siat kepa onga Animals Husbandry aro Veterinary Minister ni aro South Shillong ni MLA Sanbor Shulai Laban o dongpa yodo o gatal riki ongpa municipal market ko oprake onanga Shillong Municipal Board ni gata ya RCC baksa 4 commercial building ko gongkror chibri point kulgraksni narukanga ha yako shulai ni agananichi North Eastern Council scheme ni ngo rukanga ha shulai thokmani yojan mana aganangingon lumshatsni market ko ba tharidapna gata thangka gongkror gni ko chamanga ha ne agananga ha ya jauni khamra ko khana abachingat kanok niwa aganda panga ha
Jowai Constitution Block ni nungo SSLC aro HSLC ni porika rango sochet punga person man gpa sakul school chatro chatri rangna gni gpa Violet Miki Shalla initiative ni nungo mandira ani ho takanga ha award rangko manang gparangoni sak chichet SSLC porika se gparangoni unga aro sak chisa HSLC porika se gparangoni unga ya porika ko ya program ko Muntong o dongpa District Library Auditorium o ngatangaha aro yako National People's Youth Front ni dorang o ngatangaha Health aro Sports ni Minister Violet Miki Shalla to maniyo jin managa nangingon award matgpa chatro chatrirangko uade metlangen ba makang chinam bate dakang kuchina aro songsalna ongele kam khagabarang ong china wa khu phatiangaha West Khasi Hills District ni PM Poshan ni ngo Union of Cook Come Helper Rang Mijal Salni Bako Nong Stoy ni Pendeng Rai o General Meeting ko Watangaha Ya meeting o Ajani dengtang School Ranguni Cook Come Helpers Pa School o Kam Ka E On Gapa Basuk ni Chani On Gapa Rang Bak Rangaha Program ko Tirot Sing ni Siani Sal ko Gisik Raani Kata Minute Sana Gisik Rae Mandir Ani ko Takangen ba Abachingangaha Union Rang Wamangna jauh hajal guni dor maharangko ni ngani gement ni kani rangko mak ni ngani gement jana pangimba wamangna jauh hajal sku dor maharangko China geta mut molanga ha endake wamangna jagatang ni dor maharangko ba China geta wamang sorkari ko jana pangaha yam meeting ko West Khasi Hills District Unit ni President Kong Peaceful Marwin Dr. Langaha State Union ni Advisor ba Crew El Pariat aro state ni president Kong Gina Nengnong baya Tomanyo Bakro Angaha Megalaya ni rong koloniko scientist rang negrong gija kepa getal chon kepa guang ko manangaha yan India os kang changna man cheng kepa guang unga Zoological Survey of India ya guang ko mausun ramni lauba songni sepango dong kepa krem lauba rong koloniko manaha aro yako wamang Simonia yauba ni bimengko donangaha ya guang ara geni millimeters na batte belongin chon gepa unga aro yara re guang doranguni ungba gepa unga ta ala kober corporate ni sumoy non machotaha knatum singa pa sakanti kon matela